Kule ituraleta oguriva. Guriva kule Thika East. Thika East. Na ngwecia Murang'ethire hau. There's a part that is in Murang'a. There's a part that is in Kiambu. Yes. And there is a part that is in Machakos. Machakos. Hau ene muhaka wa kaunti ithatu. Yes. Kiambu, Murang'a, Machakos. Yes. It's like a makutano of sorts. Mukuna ni agithire kuu gatene. Tondu tene makoragwo ithanga riria ria kianda. Makiambamba. Makiona maumire. Yes. Me macoka cokererie. Ndiriga ithanga ndikane kwagirira rami. Kwende gutari. Ithanga ni kwagirira rami. Ndikiriga. Ni ugutwikania riu kuma nguriva umirire o makuyu na rami. Tatiga. Nywe. Nditura niri arahukire riu. Wega. Yes. Riu Mukuna ni akire wari hau nguriva. Na wari uyu wake awonie kumanagia na biashara yake ya tene. Ni aina rori iria cietagwo bono. Yakua school bus. Niari bono. Yes. Mundu wi bono ni agurite ngari tene. Yakua school bus. Na ciana cia munanagia Mr. Kamau. He since retired from that venture. Na kiria gicokanirito ni mundu wi kihariro agiaka tunyumba nginya tungikomborwo hau nguriva. Torinto. Na Torinto turia radio ndia ikara haria muico. Getha amoni turia murahuthira mai sinki. Oguo nake no muturi wa buroti ino yake. Ndwi radio ndia ikara haria muico nigetha aikare aking'etagia thome. Ati gwake eka kateniu. Ona no etapu-ini. Ciage. Nemo ikionge wara guku. Mukuna is that kind of landlord. Na ndakire miumagarire. Tondu ni akiuga we ni athukumire riu ari ekete atia. Ahoreire. Ona okarabiceni athikiria kameme akahorania na igatheti. Yes. Ninge na ihe riu athomithetie agituma. Yes. Aikara muturire wa triple K. Ukura kunywa kulala. Yes. Na kusulula. Yes. Ni umari magasulula ro uguo. Yo kaburoti. Agacoka gwake. Yes. Riu mwanake wake omweri. Ni muthomangu. Na akimuria atiriri. Enaga concern ka gas. Ni mutungi wa gas ri. Taruta majuri. Andu matiga gas nyumba. To mwanake wake ni mumagaru. People don't put gas can cylinders in the house. Yakagirwo ke? Ja. Riu mwanake wake aramweru ha muigaga kwaya ni hakuwi muno nake na riko ni thondekerwo nja ikirwo piping. Yes. Mutungi wa gas ikaraga nja ikirwo pipe ikaingiria nyumba. Exactly. Mukuna mena mukari maona that's a good idea. Ni mena mukari and Mrs. Yes. Mukuna towe muka. So sanitize. No, it is Nige kuyu. Rai thonde kiro mega na piping ire kiro kaigirete ke? Ero kaigirete riko. No re ure. Over time Mukuna ni makuoto make notice pattern ya muthirire wa gas is becoming a little bit different. Yes. Mara igathira tene. Tutoria raikaraga. No mau ga 13 yo na Mario eri na mutumia wake tukimwete neko ni na merio eteno merio iri na kindu. Yes. No ru ekeni no amwe nira koroetetie mutongi uriku mutongi ungi. Yes. Harare maratuikia suspicious muno ri hende marathiete gucirana guku oguo ya karengoi kwa andu ona maraikara kiumia kigima. Yes. Na magweto magura mutungi macoka gas yani na thiku igiriri mara notice ni agatia ni arenga tigo gokere ukwaje gwetho kindu gitagwo leakage itondu ni pipe no ikorio he handu irariki hihi. Yes. Fundi wa gwetha leakage ri he andu arakinyire arakora kindu gitagwo junction box. Yetu thitima yokaya kuma main ya junction box yaso eka distribute. Yes. Kumbe mwanake wako ndo makomborithitio nyumba iyo nake to ni athomagire maundu mau ri ata imire mutungi
wathi kurivirwo utaalamu wake agikarabati akigucia gasi na agisapraira andu atatu a university agikira ti akiguceria ti kirimino agithondeka grid ya supply na ndera supply rari mareciria mutungi ukorwo gwake no nake atapite kuria kwara ndirodi That's a typical mind of a corrupt Kenyan. It's a very corrupt young man. Na kwa risa achomare hayo mundu mau matano o mweri meje toto hiyo ronde peptini cia na ihenya ni cia form ya mwizo no atapite kuma meinine ya kwa mwene. Yes ayo ekira ti akaguciria aruto wenzake atatu na kama bill. Yes na nalegia namba ya customer care in case gas yegerega amuhuraira oya Sairo kazi mekatika kwani ni aje? Tulia napigia supplier hedio akamanya kuria kwa gu niregia ni atuma gwaza yarega no nginye tumano gwaza yarega iyo niyo sava na sava no nginya shugurikirwo na ihenya. Yes the system yothe hithi na ni amenya tondu ona nduthi yokari customer care customer service ni amacokagiria thimu oya akamoria kana supply imerudi aiko sawa Sairo niliwaambia na wachangamkia kirimino na meka statistically undu ucio na wekite mieri 8 8 months atekumenyeka eje tuthi gwekira grid wega na watu erio ri gukona kana kurainginya na pending application siretereire gutambirio yeteire kugoitherio mwaki from the grid arama athanye terere gas mtani no ni gas kejani Mukuna ni akihunetie andu aingi Mukuna ri riu mbeca iria rihagia mwanake ucio nyumba ri irariana na gas yake he was living on the system Mukuna akiri mucanure. Yes warumirirwo kuonania T junction ya bereri igiete kwa mwanake uyu kwa mwanake uyu ti Saira o maranagia Sairo acoka gatambia nyumba ingi ici ithatu ona kena komboria kia gas ena kombori na ngia ni akite kamuberethi ka kiria safety valve ati no amahorerie uria tarihite onake ni akumukonyera na akamandikira message your gas supply has been disconnected due to insufficient balance. Kindly pay up for connection. Yeah, na customer care jaga muno. Yene andikaira andu. We are currently experiencing gas outage. This is due to a systematic fault on the grid. All efforts all efforts are underway to resume normalcy as soon as possible. Please bear with us.
Okay, go on. We are currently experiencing technical hitches. No, I custom. I don't know. I was a pragari. Malagona Matigisa spectine gas yakuya. So the Uriara Mehandoraga, it was very corporate. Yes. You know, I come to me as seasons greetings. This Labor Day. Receive our own greetings. Cyrus LPG. Celebrate you as a worker. No, you are very good PR. Yes. As we commemorate.